Mwiriwe neza muraho. Izi saha rero nari nangiye kuvomera ya migozi yanjye ibura iminsi ngo tubikure, ibijumba bibura iminsi ngo tubikure. Nk'uko bisanzwe nababwiye ko iyi migozi nayihinze ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane. Rero nubwo ntakomeje kujya mbona umwanya ngo mbere ku munsi uko bimeze, ariko urabona ko nubwo haba havuye izuba mba navomere mu gitondo, mba navomereye nimugoroba, nkuye amazi ngiye gushyiraho arararaho. Rero niba agiye kuraraho urumva ko ntago bijya bibura. Umuntu aravuga ngo yabuze uko avomera, yabuze uko ahinga imboga. Oya, nubwo wenda iki gihe nagizemo akazi kenshi, imboga ntago zabaye nyinshi, ariko nari nitaye kuri bino bijumba kuko ubushize nari nabihinze kandi birera. Namwe rero ndagira ngo mbashishikarize guhinga mu rugo, ubutaka bwose ufite wahingaho, nubiha umwanya bizakunda, bizagenda neza. Rero ngaho reba ukuntu bino bijumba bimeze. Reba ukuntu bino bijumba bimeze. Ni ibijumba byiza, ni imigozi myiza, igeze igihe cyo gukurwa, ndabura iminsi ngo nyikure. Ubwo rero ngaho murebe, reba aho bigeze. Nabihinze ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane. Aho bigeze rero ngaho urahabona. Ikindi nabibutsa, hari n'imigozi iribwa nk'imboga yitwa matembele. Ni imigozi y'imikongomani. Iyo uyibonye rero nayo akenshi igira imboga, ariko ikaba ntago igira ibijumba byo kurya, yo iba ari imboga, ntago zijya zuma mu zuba. Hanyuma ikindi nanone kandi uwo mugozi ugira isabune. Iyi rero nayo ni imizungu yera amezi 2, nuko nabaye mbiretse.